Turaje ngo tugaruke mu makuru agiye atandukanye, ni amakuru abazindutse ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko kandi turaza kwera kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutoranya umukandida n'umukandida umwe ugomba kuza gusimbura Vital Kamurehe mu nteko ishinga amategeko. Ndagira ngo mbibutse ko abifuzaga uyu mwanya bari 12 ariko yamaze kubonamo umukandida umwe. Ese yagendeye kuki agenda ashyiraho uyu mukandida? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Ariko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru ari kuvugwayo ni menshi cyane. Umusirikare yasabiwe gufunga imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Byose turaza tugende tubigarukaho akantu ku kandi. Mu gihugu cya Tanzania imyigaragambyo ikomeye cyane yatumye umujyi wa Dar es Salaam ushyirwa muri guma mu rugo. No kubera iki imyigaragambyo iramagana iki? Ndagira ngo mbibutse ko kandi ku munsi w'ejo mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nibwo muri Tanzania baramukiye mu matora agiye atandukanye muri rusange. Niko nguko byagenze. Nako kandi polisi yamaze gutera hoteli yari icumbitsemo Bobi Wine ikabikeka ko ngo ari kumwe n'umujura. Ese bimeze bite? Byose turaje tugende tubigarukaho. Murumva ko ari amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri politike haba mu Rwanda ndetse na mpuzamahanga. Ariko kandi turaza kwibanda cyane muri kano karere k'ibiyaga bigari. Turaza kuva muri kano karere k'ibiyaga bigari twerekeza amakuru ari kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Nitwa Tuyiringire Ahmed, mbahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Tugiye kuyanzikira kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatoranyije umukandida umwe muri 12 bifuza guhagararira Union Sacrée mu matora ya Perezida w'inteko ishinga amategeko usimbura Vital Kamurehe. Kamurehe uyobora ishyaka UNC yeguye kuri uyu mwanya ku itariki ya 22 Nzeri muri 2025 ni nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'abamushinjaga gucunga naho umutungo ndetse no gutesha agaciro inteko ishinga amategeko. Hashingiwe ku bwumvikane bw'amashyaka agize Union Sacrée, byari byitezwe ko rwose umusimbura wa Kamurehe azatangwa n'ishyaka UNC, ariko kandi andi mashyaka arimo UDPS ya Tshisekedi yabirenzeho atanga abakandida bayo. Witwa Christophe Mboso Nkodia usanzwe ari vice president wa kabiri w'inteko yafashe icyemezo cyo kwegura kugira ngo ahatanire gusimbura Kamurehe. Yavugaga ko rwose ubu nararibonye afite bwamufasha gusohoza inshingano ze neza kurusha uko Vital Kamurehe yari yarabigenje. Ku itariki ya 22 Ukwakira, Willy Buhini Mishiki wo mu ishyaka PEP yarwanyije igitekerezo cyo gusimbuza Kamurehe umunyamuryango w'ishyaka rye, agaragaza ko rwose ibyo bidashingiye ku ihame rya demokarasi. Depite Mushiki ukomoka muri teritwari ya Walikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yagize ati Union Sacrée ntifite abayihagarariye mu nteko, bityo rero nta mpamvu yo gushyiraho umukandida umwe. Umunyamabanga uhoraho muri iri huriro Andre Mbata yatangaje ko rwose Perezida Tshisekedi yatoranyije umukandida watanzwe na UNC Boji Sangara Aime kugira ngo abe ariwe urihagararira mu matora y'inteko. Asaba bari batanze kandidatire kumushyigikira bose. Depite Boji akomoka muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yabaye minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga, minisitiri w'inganda ndetse na minisitiri ushinzwe ingingo y'imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba yamuhisemo kubera ko ngo yabonye ubunararibonye bwe bushobora kuba buri hejuru y'ubw'abandi akurikije n'icyo n'ibihenge igihugu kirimo muri rusange. Ariko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hageze gutya haduka igitangaza gikomeye cyane. Ni umusirikare wasobiye gufunga imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Adjudanti Sara Ebabi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Ebajara yasabiwe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano y'igisirikare. Ebabi n'umukunzi we biteguraga gukora ubukwe ku itariki ya 31 Ukwakira muri 2025. Mbere y'ibirori babanje kujya muri Raw Studio i Kinshasa kugira ngo bahafatire amafoto n'amashusho ateguza ibihe by'ingenzi bagiye kwinjiramo by'ubukwe. Ku itariki ya 24 Ukwakira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamuteye muri yombi nyuma y'amashusho agaragaza Ebabi ari gusomana yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu aracyari mu yorikasho y'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri Kinshasa hafi y'ikibuga cya Njiri. Ubushinjacyaha bushinja Ebabi icyaha cyo guharabika igisirikare cy'igihugu ndetse no kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Bubihuza nuko ngo yasomanye yambaye impuzankano, bukanasobanura ko rwose ari wo kwirakwije aya mashusho y'amasegonda 25 ari gusomana. Mu rukiko rukuru rwa gisirikare Ebabi yavuze ko umufotozi wa Raw Studio Yannick Kayembe yiyemereye ko ari we wakwirakwije aya mashusho n'amafoto ye ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok agamije kwamamaza ibikorwa bye. Ebabi ukorera mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza DMIAP yabwiye
perezida w'iburanisha ati icyaha ni gatozi bwana perezida sinjye wakwirakwije aya mashusho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo bwashimangiye ko rwose Babi ari we washyize aya mafoto ku mbuga nkoranyambaga bumusabira igifungo cy'imyaka 10. Biteganyijwe ko umwanzuro w'urukiko uza kumenyekana kuri iki gicamunsi n'ubundi. Mu gihugu cya Tanzania imyigaragambyo yatumye umujyi wa Dar es Salaam ushyirwa muri guma mu rugo. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam Jumane Muriro yatangaje ko hashyizweho gahunda ya guma mu rugo. Ni gahunda yatangiye gukurikizwa guhera mu ijoro ryo ku itariki ya 29 Ukwakira isaa 12 z'umugoroba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo ubwo amatora y'umukuru w'igihugu yararimbanije. Jumane Muriro ati nyuma y'ibyabaye polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva uyu munsi ku itariki ya 29 Ukwakira muri 2025 kuva saa 12 bagomba kuba bari mu rugo kandi badasohoka. Imyigaragambyo yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam. Abigaragambya bafunga imihanda ndetse bagatwika bimwe mu bikorwa remezo by'igihugu. Ubu ngubu internet ntabwo iri gukora neza nk'uko NetBlocks igenzura ibijyanye na internet yabigaragaje. Amagana y'abigaragambya bakoze urugendo bagana ku kiraro kizwi nka Seranda Bridge kiri ku nkengero y'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Ababonye iby'imyigaragambyo yarikaze cyane yagaragaye mu bice bine byo muri uyu mujyi. Polisi yagerageje gukoresha imyuka iryana mu maso mu gutanya abigaragambya. Umwe mu bigaragambya baganiriye na BBC yagize ati turarambiwe, dushaka komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 29 Ukwakira ku munsi w'ejo nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yari yitezwemo ubwitabire bwo hejuru kuko abanyatanzania basaga miliyoni 37 barimo 200,000 baba mu mahanga biyandikishije mu gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan ahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kunje Ngombare w'ishyaka AFP, Hassani Almasi uhagarariye NRA ndetse na Costa Kibonge wa chama cha Makini, Doyo Hassani Doyo wa NLD ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Suluhu w'ishyaka chama cha Mapinduzi CCM ni uhabwa amahirwe kuko aya matora abaye benshi bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema yakumiriwe mu matora muri Mata hagaragazwa ko itujuje ibyangombwa. Ruhaga Mpina w'ishyaka rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya ACT Wazalendo nawe yarakumiriwe cyane ntiyemererwa kwiyamamaza. Ubwo yari muri Kenya umunyamabanga wa Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga Deogratias Munishi yabwiye Citizen Television ko nta matora ariko muri Tanzania. Ati mbivuze neza mu magambo make ni ukwimika, nta matora ariko muri Tanzania. Ubwo yari amaze gutora Samia Suluhu Hassan yagize ati ndagira inama abanyatanzania bose ko bakwiriye kuza bagatora na cyane ko ari uburenganzira bwabo guhitamo abayobozi bababereye. Mu yandi makuru asa n'aya, polisi ya Uganda yateye hoteli yicumbitsemo umunyapolitike Robert Kyagulanyi wiyamamariza kuyobora Uganda. Isobanura ko yashakishaga uwo ikeka ko yayibye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kyagulanyi uzwi mu muziki nka Bobi Wine kuwa 28 Ukwakira muri 2025 yiyamamarije mu karere ka Utuke na Orebutongo turi mu majyaruguru ya Uganda. We n'abandi bayoboke b'ishyaka NUP bamaze iminsi bazengurukana igihugu bacumbitse muri hoteli mu karere ka Lira. Mu masaha y'ijoro iyi hoteli yitwa Tembo Trek Courts yatewe n'itsinda ry'abapolisi bayobowe n'uwitwa Moses Mukibi. Bobi Wine yasobanuye ko rwose bamennye inzugi ndetse n'amadirishya bagera mu byumba bari baryamyemo bateramo imyuka iryana mu maso. Kuri uyu 29 Bobi Wine yasobanuye itangazamakuru ko yabajije umwe mu bayobozi bo muri iyo polisi impamvu iyi hoteli yatewe. Amusobanurira ko ngo abapolisi bashakaga ibikoresho byabo ngo bakekaga ko byaba byaribwe na Godfrey Onzima uzwi nka Towa. Ati yambwiye ko baduteye kubera ko ngo bashakaga ibikoresho byabo. Bavugaga ko rwose umuvandimwe Towa yibye mudasobwa n'igikoresho gihagarika ihuzanzira. Ntituramenya niba ari byo, ariko uko tubizi turi abaturage bubahiriza amategeko. Uyu munyapolitike yasobanuye ko abanyamuryango 15 ba NUP baraye batawe muri yombi, ariko ko kugeza ubu muri iki gitondo 7 aribo bari bamaze kurekurwa. Ahamya ko icyo abapolisi bari bagamije ari ukubabikamo ubwoba kugira ngo ntibakomeze kumwamamaza. Yarahiriye ko azagira mu nguni zose za Uganda. Ati twaba dukoresha imodoka, ubwato, moto cyangwa se amaguru tuzagera ahantu hose muri Uganda dutanga ubutumwa bwiza bw'ubumwe, ubwiyunge,
bwite, ariko ikiruta ibindi twumva ko turi abanya-Uganda kandi ari igihugu cyacu bwite. Mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama muri 2026, Bobi Wine hazaba hatanye n'abandi bakandida barindwi barimo na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Generali Retired Gregory Mugisha Muntu. Twerekeje Bwota Masimbi, umukobwa w'umugore wa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Tiffany Uzière, yabwiye urukiko rwo mu Bufaransa ko ubuzima bwa nyina bwahungabanyijwe cyane n'abamaze igihe bavuga ko yavutse ari umuhungu. Umugore wa Macron, Brigitte Macron, yareze abantu 10 bavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko yahoze ari umugabo witwa Jean Claude Trugnon, kandi bizwi ko Jean Claude ari musaza we. Brigitte w'imyaka 72 y'amavuko yabwiye abagenzacyaha ko ibi bihuha byagize ingaruka ku buzima bwe, ubwo muryango we no kubuzukuru be bumva kenshi ko nyirakuru yahoze ari umugabo. Ku itariki ya 27 Ukwakira, Uzière w'imyaka 41 yabwiye urukiko ko Brigitte akurikira ibivugwaho byose akagerageza kwihangana nubwo abazi neza ko izina rye riri kwangirika cyane. Uyu mukobwa yasobanuye ko bitewe nuko aya makuru ahora agaruka, Brigitte yagoye cyane no gukomeza kwihangana, bihungabanya cyane bikomeye ubuzima bwe bwo mu mutwe kuko ahora ahangayitse cyane akanigengesera. Ati nta cyumweru gishize mvuganye nawe kuri ibi bihuha, yahatiwe kwitondera imyambarire nuko bigaragara mu ruhame kubera ko abizi ko ifoto ye ishobora gukoreshwa nabi ikavugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uzière yavuze ko umubyeyi we abazwa cyane nuko abuzukuru be bumva ibi bihuha bidahagarara. Ati ntabwo azi uko yabihagarika. Ubushinjacyaha bwasabiye aba bantu igifungo gisubitse kiri hagati y'amezi 3 na 12 bagacirwa n'izahazabu igera ku mayero 8,000. Muri Haiti, inkubi y'umuyaga yiswe Melissa imaze guhitana abantu 25 muri Haiti, mu gihe amashusho yafashwe na drone agaragaza ko 77% bya Jamaica nta mashanyarazi bifite. Iyi nkubi y'umuyaga yahereye muri Jamaica nyuma y'ibasira na Cuba no mu bindi birwa bya Caraïbe. Abantu 25 bapfuye muri Haiti nyuma y'uko umugezi wuzuye ukarenga inkombe zawo. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, Marco Rubio, abinyujije kuri konte ya X, yavuze ko Amerika yohereje itsinda ry'abashinzwe ubutabazi muri Haiti, Republique Dominicaine ndetse na Bahamas kugira ngo barebe uko bimeze. Marco Rubio yavuze ko abakora ubutabazi bitwaje ibikoresho by'ingenzi bibafasha mu gutabara ubuzima bw'aba bantu bari gukomeza kugenda bagwa muri uyu mwuzure. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyaka ry'abarepublikani riri ku butegetsi muri Amerika ryashyikirije ubushinjacyaha raporo igaragaza ko hari ibyemezo byinshi byafashwe n'inyandiko zasinywe ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden bidakurikije amategeko kuko nta makuru yabaga bifiteho. Ibyemezo byagiye bifatwa na Perezida Biden byatangiye kwibazwaho cyane kuva yatangira kugaragaza ubushobozi buke bwo kwibuka ibintu bimwe na bimwe ubwo yari akiri ku butegetsi. Raporo yashyizwe hanze na komite yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani igaragaza ko imashini yifashishwa n'abakuru b'ibihugu mu gusinya ku nyandiko zitandukanye autopene yakoreshejwe nabi ku butegetsi bwa Joe Biden, kuko ngo hari ibyemezo n'amategeko yakoreshejweho mu gusinya perezida atabizi. Autopene ni imashini yifashishwa mu gushyira umukono ku nyandiko nubwo usinya yaba ataraho byakorewe. Iyi raporo ntigaragaza ibimenyetso bifatika abarepublikani bashingiraho bahamya ko ibyemezo byafashwe nk'imbabazi zahawe imfungwa, amategeko amwe namwe yasinywe perezida atabizi. Icyo bashingiraho cyane nuko ngo hari igihe cyageze Joe Biden akagira ubushobozi buke bwo mu byerekeranye n'imitekerereze ndetse no gufata ibyemezo byatumye abayobozi bo muri White House bajya bafata ibyemezo kuri politike zitandukanye Perezida Biden atabizi. Iyi raporo iragira iti imbaraga zashyizwe mu gushisha intege nke za Perezida Biden haba ku mubiri ndetse no mu mutwe zari nyinshi cyane, ariko bisa naho zitabarika. Kubihishira bishyira umutekano wa Amerika mu kaga n'icyizere cy'abayobozi b'igihugu kikayoyoka. Mu bihe bitandukanye Perezida Biden yahakanye ibirego avuga ko ibyemezo byose byafashwe ku butegetsi bwe yabaga bizi kandi nawe akabigiramo uruhare rukomeye cyane nka perezida. Abarepublikani bagaragaza ko ibikorwa byose byo guhishira uburwayi bwa Biden byagizwemo uruhare rukomeye cyane n'umuganga we Kevin O'Connor n'abandi bayobozi babiri bari bari ku butegetsi bwe, Anthony Bernard ndetse na Annie Tomasini, bagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma hadakurikizwa amabwiriza yo gusubiza ibibazo bimwe na bimwe kugira ngo hasuzumwe ubushobozi bw'umukuru w'igihugu ku gufata ibyemezo. Basaba ko bose bakorwaho iperereza ryisumbuye. Banasabye urugaga rw'abaganga muri Amerika gufatira ibihano Dr. Kevin O'Connor cyangwa se ngo akamburwa uruhushya rwo gukora umwuga w'ubuvuzi. Abakozi batandukanye babaye mu butegetsi bwa Biden bemeje ko ibyemezo byose ari we wabifataga ndetse
n'ahakoreshejwe otopeni byanyuraga mu nzira zagenwe. Perezida Trump we avuga ko imbabazi Perezida Biden yatanze mbere gato y'uko manda yirangira zidakurikije amategeko kuko yazisinyishije otopeni aho kuzisinyisha we bwite ngaba ari uzisinyira. Ati mu yandi magambo Joe Biden ntabwo yasinye, ahubwo igikomeye cyane ntabwo yari azi ikizirimo. Umwanditsi w'ibitabo ukomoka muri Nigeria Wole Soyinka yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse viza ye ndetse ko yanakumiriwe kongera kwinjira muri iki gihugu. Uyu mugabo w'imyaka 91 azwiho kuba ari umwe mu banditsi beza cyane Afurika yagize kubera ko yatwaye igihembo cyitiriwe Nobel mu bijyanye n'ubuvanganzo mu 1946. Yavuze ko umuyobozi uhagarariye inyungu za Amerika muri Nigeria yamusabye ko we ubwe yakwinjyanira pasiporo ye kugira ngo viza ye ihagarikwe, ndetse yagaragaje ko atigeze asobanurirwa impamvu nyamukuru yatumye hafatwa icyo cyemezo. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 Ukwakira muri 2025, ndetse yahise yibutsa imiryango itandukanye yo muri Amerika yifuzaga kumutumira kutirirwa ita umwanya imutumira kubera ko atazongera kujya muri icyo gihugu. Ambasade ya Amerika muri Nigeria ntacyo yigeze itangaza ku byavuzwe n'uyu mugabo. Soyinka yigeze gutura muri Amerika mu gihe kigera ku myaka 20 aho yakoraga muri kaminuza ya New York. Gusa mbere y'uko Donald Trump atorerwa kuyobora iki gihugu muri 2016, uyu mugabo yavuze ko atazongera kubayo, ndetse icyo gihe yahise asubiza ibyangombwa bimwemerera gutura muri iki gihugu, green card. Soyinka yagiye yumvikana kenshi anenga ubuyobozi bwa Trump kubera uburyo bukemura ibibazo by'abimukira, ibishingirwaho hashakishwa impamvu viza ye yaba yarahagaritswe. Soyinka yanagarutse cyane ku byo yaherukaga gutangaza byo kuvuga ko abona Donald Trump ari nk'umunyagitugu wayoboye Uganda witwa Idi Amin Dada. Ati njyewe mbona Trump ari Idi Amin wiyuburuye muri isura y'umuzungu kubera uburyo asigaye yitwara nk'umunyagitugu. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe, mwakoze kubana natwe. Nitwo Tuyiringire Ahmed. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose.